Bismillahir Rahmanir Rahim. Kirit Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala angwa wahi kurabani wala tayasu min rauhillahi innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Adi tebamihun Allahu ge rahmatun ummidu kanda anulashe hamakashorun kafiru vi mihun menavi Allahu ge rahmatun ummidu kanda enule duniyavi hayatu ga algun menna bayyik kurmati vies musibate kurmati vies Allahu ge rahmatun algun men ummidu kuranche algun menna medu kurmati efawa nurakateri dandiwalu ga algun men Allah subhanahu wa ta'ala ge hazrata gineginen rujuwe shifa devwa raskalange ki ekalange kan algun menge hituga bimbalu naganche ekalange angwa wahi kurabani wa idha maridtu fahuwa yashfin timam balivejj kamuga waninama shifa devwa farataki Allah subhanahu wa ta'ala kamuga ve mifadai nabiyunge dufulumatin kirit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala algun menna wani bayan ko devwa fa komme kas balivumaki ege sabun algun menge faafata fuhevigen dakame ege sabun algun menge daraja ufligen dakame muslim ge riwayagen na hadis basfulega rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa fa wani insanaage gayan here kattaki adi nuwata evvure bodu undagule insana kurimati wumakives ege sabun Allah subhanahu wa ta'ala tibage faafata fussawa devwa kameke adi hame faden tibage daraja mativeri kod devwa kameke hame egota balige sabun algun men Allah ge rahmatun ummidu kandala agin nenwe bayyige sabun tima duniyega kuramun dia heu kankan kurma huras elijje kamuga wani namas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfule ekama behegotum bukhari ga bayan begembe e hadis basful ga bayan kod devwa gotuga bayyige sabun insana kurimati wa kamege sabun ena amuko kon ole heo amale nukurmun kam gavias Allah subhanahu wa ta'ala emihaka e heo amalge furihama thawab devwa